Swastiastu, wastanti tiang Gusti Ayu Made Ratnadewi ngewalening kelas 11 IPS iki. Puisi niki kekaryanin oleh Ketut Ayu Tri Putri Dewi. Puisi niki mamurde antuk Wana Pinaka Kahuripan. Ring jagat iriki akeh wenten wana. Punyanipun majejeraken nike mawenan jagate asri lan lestari. Wana Pinaka cager alam. Wana Pinaka prananing kahuripan. Akeh kawigunan sane becik. Oksigen pulih saking punyan kayu. Punika Pinaka sumber kahuripan. Akeh nyane wenten sarwa buron miwah sarwa entik-entikan ngiring sareng-sareng ngelestariang. Wana Pinaka penyeimbang jagat. Asa punika puisi antuk rahina makin puputang ditiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.